Bafowethu sesinenkinga entsha la. Kunenkinga entsha. There is a new problem. Sinenkinga entsha la. Mkhaya wami izolo ngene live. Ngikahle impela ngoba angusukeli sijalo nje. Ngiyayithulela ngiye ngisho hlangana ngithi mina umkhaya ngeke mina ngusukele. Uyazi nawe. Uyabo ngisho hlangana uyazi uza kimi usibingelelane nami futhi ngibingelele ngithi emkhaya ngoba uyazi na ukuthi uma ungashongo lutho kimi ungangisukelele angusukile sijalo nje ngoba 1 ngumuntu okhulisa ngenhlonipho 2 angikwazi mina uma ngabona sengize ngiphendula ingoba ngempela sengiyidefend ukuthi angikwazi ukukuyeka when ungumula isiqhoko sokuba inkosi yomaskandi ngiyeke nje ngithi akulungile hayi ayikho into elungile kumele simele iqiniso njoba linjalo umkhaya wami ungenile izolo watshela abantu ukuthi kunomnenke owaqala kumbuso wamaciko lo mnenke wahamba wazovuka kwimpucuzeko cha mkhaya ehlisa umoya mkhaya mina ngiyakwazi kahle yimi lo mkhaya awusangiboni mkhaya yimi lo qobo lwami mkhaya yimi lo impela lo yimi lo oya naye le umhlaba yalingana samba nawe siphikelelele komhlaba yalingana sabuya sesibhekele eThekwini lokhu yena emantshontshweni yimi lo mkhaya awusangibona mkhaya yimi lo mkhaya owehlonyuka naye kokholi yimi lo mkhaya owamhamba uzombeka emandaba yimpela lo hawu mkhaya usangiboni yimi lo cha ngiyajabula ngoba abantu ngiyababona bayangiseka la enkundleni zokuxhumana cha angihlala odabeni mkhaya mkhaya wami inkinga yakho mkhaya iyodwa nje u-expecta ukuthi thina noma mina ngihambe ngikubonga wena zami ibonga usihohliwe uma ngifika embusweni wamaciko ngikhuluma inkulumo yami ayingabe umneke mkhaya la uhamba khona wena mkhaya la uhamba khona uhamba ukhweza udunudunu la ekhanda lami uhamba uncoma udunudunu umkhweza la ekhanda lami u-expect ukuthi mina uma ngabe ngifika embusweni wamaciko nguncome ekubeni wena ezami incomo ezakhe incomo mina ngazazi awunalo iqiniso uma unjalo mkhaya awunalo iqiniso uma unjalo mkhaya asikwazi lonto leyo ukuthi sivume mkhaya uyangazi ukuthi ngumculi angiyena umhleli wempucuzeko abahleli bempucuzeko mkhaya uyabazi abahleli bempucuzeko inhloso yakho mkhaya ukubonda igama lami emphakathini ube wazi kahle kamhlophe ukuthi mina anginalo izwi kwimpucuzeko uyazi umkhaya ukuthi anginalo izwi kwimpucuzeko ngumculi njengabonke abaculi kodwa yena namhlanje uzothi mina ngithule ngithini mina ngimtsheleke manje wena mkhaya usuke wena wabheka kumthobisi Sithole wayothi umthobisi Sithole akangifonela ngitshele ukuthi kwimpucuzeko ngizoyichamela i-golden hour ngangeze nginuke wena mkhaya watshela umthobisi Sithole ukuthi wena usutshela udunudunu ukuthi akenze ilist yokuthi uqashwa kanjani
ukuze kuzothi mabe ngene umcineka begaxele kuthola kathi isikhova sesiqashwa ngo100,000 ku live leyo nto mina ngayithola ngomthobisi sitholo wamfonela uthi akangitshela ukuthi ngizoyinyela kwimpucuzeko leyo nto awushonga ukuthi uyenzela impucuzeko awubatshelanga abantu kulonto le uyenzela impucuzeko uma ngabe isikhova sakho usungasasiboni kwilokhuzana kwimpucuzeko usuthi mina ngithule ngithini kodwa mkhaya hayi msukudlala ngami indoda yamadoda msukudlala ngami msukudlala kungalinge nje udlale ngami anganoma ungizwa kahle mkhaya utshele umthobisi sithole ukuthi akangitshele ukuthi i-golden hour kwimpucuzeko ngiyoyithola ngifile wena mkhaya utshela idunudunu ukuthi akenze i-post eshoyo ukuthi useqashwa kanjani ayenzele impucuzeko kuze kuzovela useqashwa 100,000 kuze mabe phone omcineka bethi bafonela lo udunudunu kutholakala ukuthi usebiza high uma engasaveli kwi-post empucuzeko usuthi wena mkhaya mina ngithule ngithi msukudlala ngami ndoda noma ngabe ngaqhathazwa inyoni noma bathiwa wangithola ngisetsheni yebo ngiyavuma awumazi babo wami awumazi mama wami kodwa ukuthi uzothi mina ngendodana yakho ngenhloso ukuthi mina fanele ngidazele isinqe sakho awunalo iqiniso mawunjalo awunalo iqiniso mawunjalo wena mkhaya okuqala lokho bengikusho izomela silungise wena mkhaya utshela abantu on a national television wathi kubantu mkhaya wena amantshontsho bekungawakho wena ubupha abaculi indondo ngikhuluma ngento ayishoyo wena futhi mkhaya uthi kubantu utshatha impucuzeko yakhe uthula uthini kwimpucuzeko kwenzakala lo dodo owenzakalayo uthi utshatha impucuzeko yakhe sizwa ngawe futhi ukuthi utshatha uyohlonishwa kwimpucuzeko mkhaya okusho ukuthi utshatha uyohlonishwa emcimbini wakhe wena mkhaya amantshontsho uthi bengawakho wahlulwa yini ukuyihlonipha amantshontsho nakho yini eyakuhlula ukuthi uyihloniphe wena amantshontsho nakho mangaba amantshontsho kwangawakho sizwa ngawe ukuthi amantshontsho kwangawakho wahlulwa yini ukuyihlonipha amantshontsweni akho uma ngabe utshathe uyihlonipha kwimpucuzeko yakhe angithi uthe yakhe impucuzeko utshathe umbalile njengomhleli utshathe uyihlonipha kwimpucuzeko yakhe wahlulwa yini kumkhaya ukuthi yena ayihloniphe kumantshontsho akhe athi yena wayisiphi indondo kuwona kusho ukuthi amantshontsho kwangewona wakhe usitshela lokho manje usitshela ukuthi amantshontsho kusho ukuthi kwangewona wakhe futhi noma ngathi utshathe uyihlabela inkomo kubo uthi uyihlonipha kubo uyothi iphe isibile yami awunalo iqiniso mkhaya mawunjalo musungenza mkhaya ibrand yami isebenzele omunye umuntu ngafika ngedwa emculweni ngahamba nawe sakudla nawe ngingedwa emculweni musukungitshethisa umuntu emhlanje uma ngabe mina impucuzeko ngifonela ifune yami quotation ngiyayithumela mina yami quotation ngingedwa mina ngiyofika impucuzeko ngedwa ngene ngedwa stage ngihle ngiperform ngisengihambe musufuna ukuthi ungifake indabeni engahlangene nazo mina bengihleli igcwalisa mkhaya wawukhona kwayena umngani wakho angimbizile wanqaba sengaze ngithi mina ngithi kufanele ngihambe ngiphawula kona yonke imicimbi alikho iqiniso mawunjalo yabo mina nje angiyena umuntu okhonza ukuteta ukuthi ubani wenzani angene lapho akulona futhi iqiniso ukuthi mina zonke into ezenza kwimpucuzeko ngihambisana nazo zonke yabo kodwa angikwazi ukosha umthetho mina emzini yabantu uma ngifuna umcimbi mina uhambe ngendlela engifuna uhamba ngayo ngizokwenza wami umcimbi uhambe ngendlela engifuna uhamba ngayo ngikwazi uhambe ngishayela abantu imithetho ngemicimbi yabo angikwazi ukwenza lokho inhloso iyodwa la yokuthi mina njobona ekhuluma kangaka eyokuthi mina fanele ngifele ulokhuzana yabo kufanele ngifele mina ukuthi kufanele ngifele mina umngani wakhe yabo kufanele ngifele mina umngani wakhe yena engakufela yini umngani wakhe akaza ngifele sengikhatheleke emkhaya kuba stepis yabo sengikhathele kuba stepis sengibekezele kwanele
ngicabanga ukuthi kwanele lokubekezela esengikubekezele ngasho ngathi la ikhanda lami kufanele awukho umgwaqo la kwelami ekhanda bayongixolela kodwa akufanele lento ibe kanje mkhaya njoba ukhuluma kanje phumela obala usho ukuthi ingoba niphusha ubunsizwa kumele thina simshayile ihlombe ukuze umsizwa benu uzobonakala la emhlabeni niqoza nishaya u4 niyachanasa ngayo yonke indlela kumele thina sihambe sikhuleka angakho ukuthi lokho ebekukhuluma izolo ubekukhuluma ngoba kumina ubelwela umngani wakhe okufanele wathi wena kumthobisa imkhaya wena usikhova uzoqashwa ngemali akayifunayo utshela umgodi ukuthi usikhova uzodlala ngo12 o'clock golden hour wathi utshele utshatha ukuthi ohlonishwa unini emathuneni osuku umthobisa omthumile wazi ongitshela mina ukuthi kuthiwa ngutshele ukuthi golden hour khohlwa yiyona ngitsheliwe mina kuyimanje sengitsheliwe mina ukuthi kuthiwa angikhohlwe golden hour yonke into izokwenzeka ngenhloso kamkhaya lapha kwimpucuzeko yabo ngize ngathi mina ngicine ngoba angiyena umuntu okhonza impi angiyena umuntu okhonza udlame into lokho enizothi nina ngikwenze mina ngizokwenza khona yabo ngoba kusho ukuthi kumele la emculweni kudansela iginqi zabanye abantu okay ake ngibuza ukhova ukwaqashwa wapi ngo100,000 ngiyibuzela nje wakwaqashwa kuphi ake sibe neqiniso Dunu kadela emlazi Dunu eyodlala live ngoMay Dunu wayodlalela u25,000 akaphiko yedwa athi uyaphika aveza ubufakazi bokuthi wakhokhelwa malini eyodlala emlazi yabo uma ngabe yena eyilwela elwa nomcineka ebashaje imali angaza azayicharge empilweni yakhe bese kuzofaka igama lami kuthiwa ngithule ngithini akusukudlalwa ngami yabo akusukudlalwa ngami ngoba kusasa kuthi kuzothiwa ngimthengele imoto kuzothiwa ngimakhele ekhaya awubona izothiwa angakho kodwa ngiqedele impilo yabo no yilonto wena mkhaya utshele mina mkhaya hayi ukuthi utshele omunye umuntu utshele mina sihleli emhlanganweni sibiziwe sizoxazulula watshela mina ukuthi uDunu wayengafakiwe kwi-top 10 yokhozi watshela mina ngikhuluma ngento ayitshela mina uthi uthema ngabe bona ukuthi lo ekhosini vele ingoma yami yangena esezwile ingoma yami yangena uthi yena waxhumana nesinye sezikhulu sasokhosini ukuthi akufakwe le ngoma wathini wathi kuzoliwa uMaskandi abahlukaniswa laba bantu kuzoliwa akufakwe nekalo umphathi wasokhosini wahamba omemezela ingoma kaDunu ingekho abasakazi bengaze beyivotele yaqhamukisa imenyezelo ngoba esememezela yabo wahleka wathi mina ngeke ningikhona yes yabo wahleka wathi yena ngeke akhonwe umuntu akaze mina ngize ngiphume ngisho obala ngithi wangilwisa ngoba ezama ukuvimba mina washa wacema kanje yebo ke bayishayela amavoti yabo kwangijabulisa futhi nami ukuthi abekhona lo ngoba kuze ngimshaye ngasho la ngimshayanga bayishayela akaze ngikushoda mina lokho ukuthi lo njalo mangabe efuna ukufeza inhloso zakhe vele ethi kuzoliwa le Mastercard yakhuluma ngayo into yakhe leyo mina ngithe ngitsho leli show kwa SABC Vimba kuzoliwa ngoMaskandi uma ngabe ningamfaki lo laba bantu bayalwa kuzoliwa yenziwa lonto ufaka lo awukwazi ungamfaki lo nomunye yabo shuthi mina kumele ngemukele ukuthi ngiyohlezi ngistepisi yabo kufuna ngamukele mina ukuthi ngiyohlezi ngistepisi esabo abanalo iqiniso mabenjalo ayilutho abanalo iqiniso mabenjalo banale iqiniso mabenjalo bafowethu angisukuhlukunyezwa ngakho konke angingahlukunyezwa
angiyeke ngidlalele indima yami nginabalandeli bami abaningi ngendlela exakwenza bazobabona abantu nge30 bazobe phuma ngeenkani angisukuhlukunyezwa uma abantu beyilwela izinto zabo angisukufakwa mina lapho yabo mangabe kuzosuka umuntu ahambe shaya wonke umuntu lo hambe thuka bonke abantu bafuna ukumbulala uma labo bantu sebeyilwela ngendlela abayilwela ngakhona ngingenaphi mina ungifaka ngaliphi ungidreka ngaliphi yabo ungidreka ngaliphi izolo uthe mangena ku live wakho uphusha yona lento yakhe le engaphusheki yabo uyayizama uyayincenga njoba busy nje busy hambe foni labaculi ethi ucela bebeshuthe bemshuthe alomshuthe lengoma yahansi yazi Lord bawufuna ngibeze ukuvezela la abantu bacelayo kuzokuvezela uvezela izozifika esigabeni engayithandi ukuthi ifike kusona izozifika esigabeni engayithandi ifike kusona angifuni sesifike esigabeni sobufakazi ngoba mase sidlala ubufakazi ibhola lizogenda umninilo mbangabe singaze sifike esigabeni sokuthi sesigijima bekungcono khona ngithulele nje yabo bezenzela konke bengitshelele konke indlela abangitshelela khona ngithulele uma bese befuna ke manje ukuthi ke sizingene ke manje esigabeni sokuthi ke manje kiwa kofakazi ukuthi ubani ukashaka manje simbulani umbulwane kuzombulwana phela kuzombulwana yabo kuzombulwana ayi ngoba lento leni plan bayiplanile lento le iplaniwe lento le iplaniwe nje ukuthi cha akuhlunyezwe bani yaplana yahlala phansi yaplana uma ngathi akaveze nje umcimbi wodwa la akaqashwa kuona ngo100,000 lokazalwa akawazi 100,000 ushabo uphola yakhe naye yabo lokazalwa kodwa mase kufuneka lo 100,000 ukuthi mama ngabe akaqashiwe ngenxa yawo ngoba zazi izathu uma engaqashwe ngenxa sokufuna mina ngizofela lokho kuthiwa mina ngithule ngithini ngiyimanager yakhe yini ngithule ngithini mina ngiyafisa bekho ngiyadinga bekhona enye into okumele bayazi okumele batshele namhlanje leyansiza yosaba live funa sinitshele nje lokho bengangabazi uyawusaba live uyabaleka indlela yokubaleka le prize le uyabaleka zona ngami uyabaleka hawumazi uyawusaba live okokuqala lokho okwesibili uyayisaba ukuthi ngiyamshaya ngabalandeli kanabo so lo yamcimbi uyam-expose expose ku live uphinde expose kuphi balandeli so uyawusaba uzozama ngakho konke kusemandleni engayi hayi ngoba ukuthi abantu ufuna bezoxolisa hayi ngoba echacha kakhulu uyawusaba live njengoba ngutshela ngithi kwemlazi kade edlala live wayekhokhela u25,000 rand akangiphikise mengiphikise lento engisho futhi ngizoyimela lento engisho uma iphika akaphiki ukuthi emlazi wayedlala 25,000 live uma eyophika ngizoyimela lento siyofika egcineni size mayifuna ufakazi ngiyolwa ngize ngibukhiphe uma ifuna ufakazi ukuthi wena akaveza umcimbi wodwa athi ngangidlala live ngangiqashele imali azukudlala ngathi sofuna mina ngilwe uma ngibuza angithi ngibuziwe umuntu ngithule ngithini ngiyakhuluma ke manje ngibuza ithi ngithule ngiyakhuluma ke manje yabo ngoba ngibuziwe phela ukuthi mina ngithule ngithini yabo ngibona into ukubhala kuzongishonisela ilanga ukulinda kuzongishonisela ilanga asikwazi bafowethu asikwazi umkhaya le corruption akhuluma ngayo uMaskandi wathi yena ngokwakhe ubepha abaculi indonde emantshontshweni futhi corruption yaqala uyena wathi yena emsakazweni ubedlala abanye abaculi edlule